Bavandimwe bakunzi ba Karame Rwanda TV ndabasuhuje. Muri aka kanya nifuje kubagezaho ikiganiro cyatanzwe n'uwahoze ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Joseph Kabila, akaba yaragitanze tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2013 i Goma, aho yari yabonanye n'abayobozi batandukanye. Mu magambo make yakivuze mu Giswahili, ndagira ngo ngerageze dushyire mu Kinyarwanda. Yatangiye avuga ngo sinamenya turi buvuge Giswahili ki, ariko turagerageza kuvangamo n'Igifaransa. Twebwe dutuye Kinshasa, ntituvuga Igiswahili. Icyambere, none turi i Goma, ati twakoze urugendo rurerure rugera ku birometero 1500, niko guverineri yahoze ambwira. Nyamara twavuye hano tugera Kinshasa n'amaguru mu gihe kitarambiranye. Ati kuki intambara yadutwaye igihe kirekire kingana n'imyaka 2? Duturanye n'abantu babi. Nord Kivu, Sud Kivu niyo nzira bacamo baje guhungabanya umutekano. Nari hano mu mwaka wa 2011 mu kwezi kwa 9 mu matora mbizeza amahoro. Intambara ya 2012 yaradushituye cyane, yabaye surprise ikomeye. Twahereye 2003 twagombye kuba twarayirangije. Intambara irica, yageze hano si umukino. Nord Kivu buri famiye yabuze umuntu. Amaraso menshi yaramenetse hano. Bavuga ko intambara iri Kongo kubera ikibazo cy'ubwoko, ikibazo cy'abaturage batereranwe, ibibazo bya nationalite, impamvu za FDLR n'ibindi. Sinifuje gusubiramo amakosa twakoze mu mwaka wa 2009. Twaribeshye twemera gusinya amasezerano ya M23, twemera gusinya amasezerano yo ku itariki 23 z'ukwezi kwa 3, ari byo nyine bita M23, ngo amahoro aboneke. Abo bantu bose bajya mu gisirikare bavuga indimi zitandukanye. Ndavuga nti ntitwongere gukora ayo makosa. Murabizi intambara yishize muri aka karere bahita batangira gutegura indi izakurikiraho. Mu gihe M23 itangira, byakozwe n'abantu bazwi, harimo abadepite bifatanya na M23. Abo bose ndabazi, sinaje kuvuga amazina hano. Niba depite atowe agomba guhagararira abaturage, nimba depite atowe agomba guhagararira abaturage, kujya kwifatanya na M23 akajya Runyoni bivuze iki? Hari ibibazo bikomeye cyane. Reka mbabwire baturage ba Goma, intego y'izi ntambara si ugusahura, nta n'ikindi. Intego ni balkanization y'iki gihugu. Nongere mbisubiremo mwisinzira, intego ni balkanization. Alors sijui tutasema Kiswahili ya namna gani, takuwa certainement Kiswahili ambayo tutachanga na français. Si tunakaa ni Kinshasa, watu wa mingi hawasemi Kiswahili, alors tunaanza kusahabu Kiswahili. Ya kwanza, mimi ninafurahi sana ya kwamba leo tuko Goma. Gouverneur anasema tulifanya 1500 km ya njia ya mbaya hadi hapa kwa gari, ila tulishaga fanya 2500 km ya mguru kutoka hapa hadi Kinshasa. Lakini ile ilikuwa ni zamani, c'était il y a une quinzaine d'années, na tulikuwa bado vijana, tulishazeeka sasa. Leo mimi ninataka niwaambie kwa nini hiyo vita ilituchukua muda wa miaka 2 kuimaliza, na nini ambayo tunafanya ili hiyo vita isitokee tena. Ça ne dépend pas de nous. Kama ingekuwa inategemea kwetu sisi hatupendi vita itokee hata siku moja. Lakini tunaishi na majirani ambao wanatuzunguka, ambao labda nia yao ni kuona Kongo ikiwa ndani ya matatizo kila siku, na hasa province ya Nord Kivu, Sud Kivu, kwa sababu ndio mlango wa kupita ili kuingia ndani ya Kongo. Hii vita hatukuitafuta kwa sababu nilikuwaga hapa Goma 2011 le mois de novembre, wakati tunapita kufanya kampani yetu, na niliahidi kwa population ya Goma na Nord Kivu yote tungeleta amani
ambayo tunaita ya kudumu ndani ya province, na baada ya amani, maendeleo, development ndani ya province. Nataka niwaambie kwamba vita iliyoanza debut 2012 ilitushtua. Mimi mwenyewe ilikuwa ni surprise kubwa, na nafikiria kwa population labda kuna wengine walijua kwamba hiyo vita itakuwepo, hawakosekani ambao walijua. Kuna wale waliojua ya kwamba vita itakuwepo. Sisi ambao hatukujua ilikuwa ni surprise kubwa. Kwa nini? Kwa sababu maeffort yote na ya mingi ambayo tumefanya miaka yote ambayo imepita depuis 2003, tulikuwa tunafikiria kwamba tulikuwa tumeweka nyuma vita na kwamba tulikuwa tunaanza sasa kazi ya development. Mais fort dommage, vita ilitokea, na kwenye vita ni watu wanakufa, ni population ambayo iko deplace, wengine ndani ya Goma, wengine nje ya Goma, na vita yenyewe ilifika hadi hapa ndani ya vile ya Goma. Vita sio mchezo, vita sio mchezo. Ndio kwa sababu watu wa mainchi ingine yote hawalamuki leo kesho unasikia kuko group mai mai ya gauche, mai mai ya droite. Hapana, vita ni watu wanapotea. Niliambia population ya Ruchuru ya kwamba ndani ya province ya Nord Kivu, kwenye kila familia lazima kuko mtu anajua mtu fulani mwenye aliisha kufa ndani ya hii vita depuis 20 ans maintenant. Kwa hiyo damu imekwisha kumwagika nyingi sana ndani ya province ya Nord Kivu na ndani ya province ya Sud Kivu, kwa sababu ndani ya region kumekuwa ni kampanye ya intoxication na ya uongo asubuhi, mchana, jioni contre République Démocratique du Congo. Wanasema vita iko Congo kwa sababu ya ukabila, vita iko Congo kwa sababu kuna population ambayo wamerejete, vita iko Congo kwa sababu ya problemu ya nationalite, vita iko Congo kwa sababu ya FDLR na makundi mengine. Na mimi sikutaka tuweze kufanya repetition ya makosa tulifanya en 2009. Vita ilianzaka zamani, mais 2009 tunasema okay, ili tulete amani Nord Kivu, tunasigné accord le mois de mars, et puis warugaruga wote ndani ya arme. Nikasema hatuwezi tena kufanya hiyo makosa, kwa sababu hata kama nimewaambia vita inaisha, ni etape ya kwanza. Vita moja ikiisha ndani ya region ya Grand Lac, unaanza kutayarisha vita ya pili, kwa sababu itakuja tu. Wakati M23 inaundwa, ilipoundwa na watu fulani, wadepute, sijui kama tuko na wadepute humu ndani, ndio, mais sisemi wadepute yote, nasema tu wadepute wengine wanatoka bunge, wanakwenda kuungana na M23. Hao wadepute na wajua, siko hapa kutaja majina ya mtu hata moja, lakini ndiyo ilinituma mimi kufikiria na kusema kama depute leo anachaguliwa na population, iwe ya Nord Kivu, iwe Kasai, lakini analamuka anasema mimi fasi yangu sio Assemblée Nationale, fasi yangu ni kwenda na M23 Runyoni au wapi, basi kuko problem kubwa sana. Problem ya vision, problem ya amour, mapendo ya nchi. Ninataka niwaambie leo population ya Goma, vita ambayo inapiganwa ndani ya Congo, objectif yake sio tu kuja kufanya pillage watu wanakwenda. Objectif yake c'est toujours la balkanisation de ce pays. Alors watu ambao wanakaa wanalala usingizi anafikiria ni vita kidogo, objectif ni balkanisation.